I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi tutorial na kanalu. U današnjem tutorialu ću pokazati kako da dobijete besplatne followere na Instagramu, znači bez bukvalno ikakvih aplikacija, bez ikakvih sranja. Tako da ljudi, prije nego što krenemo, razvalite like, naravno subscribe na kanal, malo nam fali do 1000 subscribera. Tako ako ne bi bilo problem, pomozite mi da dođemo što prije do tih 1000 subscribera. Neću puno da duljim, idemo na tutorial. Ok ljudi, sve što trebate, kao što vidite, ja sam pravio vamo jedan Instagram account, čisto da vam pokažem kako ovo radi, da ne ulazim na svoj i tako to. Znači idete vamo gdje se pretražuje, znači kada pretražuje ljudi to, i znači sad kucate Instagram kucate, bukvalno stisnete ovaj prvi, to jest ovaj najpoznatiji, i sve što trebate da stisnete pratite pa da ih otpratite, i tako ljudi stalno trebate da radite i s vremenom će vam doći followeri. Evo kao što vidite, već je jedan follower došao. Znači bukvalno je jednostavno, evo malo ćemo malo duže ovo stiskati, čisto da vam pokažem koliko možete followere dobiti. Ok ljudi, znači nakon minutu možda, evo kao što vidite, već nas se počela dvojica pratiti, tako da ljudi vrlo je jednostavno i prosto što radi. Znači samo stisnete ovako da prestanete pratite i tako stalno ljudi, s vremenom će vam doći što više followera, kao što vidite počinjemo se pratiti taj i taj. Tako da ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog tutoriala, da sam vam pomogao. Ukoliko jesam, ostavite like i naravno subscribe se dole na kanal. Mislim u sljedećeg klipa, do tada, lijep.